Ajisa 11 July 2026 ni khon igam sunguwa chen khompi naga adi a leng nei chuteng la tangkhulo en nasata a economic blockade e bol kumuwa ne na sa igam sungwa hunglu thei ta lo je in leimukhong area mi pi te kiphin na ananei na wa hin center force le state force ki thu in leimukhong area sunga lamkai thum pu kel ho bum pu ngam boy hau ki chuteng le pu pagin hang sing ama ho thum hi ei namat pi ovin tu ni chan ge hin ei tha do pi nai pu bin chujong le hichizan ma in Kangpopi district sung mama bung phazol house pu do milal ho kip ama injong center force adia cobra ho state force state police zawlo nan zan khanga ain rit anabolwin ain wang phanum tan ama hi out of station hi jin anaman povin hi zozo se hi evena hi le gamsunga lamkai ho hitia center force and state force government in anu phat na amatna anu phat na anu nup alothi dinmuna omta ji hin mi pite ho zo sirjam lamkai ho aboya hi le mi pite lamwai ding hi in mi pin nasata evenu ngai ji in lamkai chin akikho khomin jing ni kho 14 July 2026 ni kho hile Kangpopi district sunga kukizo nami pite ho zo se pung som lakhat chatle nute kai thanga kisuto hitin lamkai kiman ho chutela lamkai in rate ki bol deilo wit sa nale igam sungwa hi changya government in anuk numa danum lo tabanga ichungwa lamkai sunga na ato pa hi anga na diu chuteng le akiman ho jong agang te pe na atha do na diwa hi ki phin na really inei dingo a hi je in to la tham kho le jong le gamle nam ngai lu nazal chuteng le lamkai ho ngai lu nazala hi hichi protest rally hum ki gon na hi silung khat ta a pan la khom dingin bon sawa insu ke dingu bi kanam ni pite ho zo se ku tu thalenga tem na le tauna kan ni ahin aphat homa mi pi ho zo se nu te kai lang thun thei na dingin ki go su ke ju hitin pan law hitin ikilung khat na wa hele gal izo dingu a hi ji in thaselwa pang lazom jing dingin Committee on Tribal Unity thalengin team na le tauna kan nei na hi